دما خوش به بینرین هجا ایرو نه آدار 2021 جه روزان روزا سهشنبه بویا رو گشتن هری سرکه او هری بالکش ینکو ل سرانسری جهانی رو دانه میحول بدن دنوا 20 دقیقه چند جهانی ده جوار پیشکش بکن. ولی جاری کردن دما خوش به بینرین هجا پارلمان لیبیا جبو دنگدانا به اریکرنا کابینه نو یا حکومت ولاد جاری کردن جویام. دو سرکوزیر حکومت دمکیا لیبیایی عبدالحمید الدبیب جبو کابینه حکومت خو پیشکشی پارلمانی بکه بری خو دابو باشاری سیرتیم. پارلمان لیبی دنگدان سر اریکرنا حکومت نو به پاش دخست بوم. ایروژی پارلمان جبو اریکرنا کابینه حکومت نو جاری کردن جویام. سرکوزیر حکومت دمکیا عبدالحمید الدبیب درونشتنا پارلمانی دا آخوی او تقص کرکو خباتین وید چارچوبه برجوندین گشتی یا لیبیایی دیم. عبدالحمید الدبیب لسر گرینگیا یک گرتنا سازین لیبیایشی دست نشان کرد. به اریکرنا کابینه الدبیبی را و ریوبریا لیبیا حتی هل بجارتنا 24 کارونا 2021 کان ولاد بریو ببم. لیمن توی همو بانگوازین د قادنامنتوی ده شرگور بویا شریکون حال باشار مایر پیارول روشلاتی پایتخت سانایا یمنی مترسیا پیرا کجبری که مزن جاره کدن دایا آوا کرن حکمتا یمن و حوسی جبو شرکت دجوارتر هیزین خواهین لبر به باشار مایر بیوه زیده دیکن نتوین یک بوی جهشاریا پیرا که کجبری یا بقاسی 100,000 دده. يا رب كن بعونهم يا رب انصر المجاهدين يا الله. افدر باجار مأربة باجار كل رجلات بايتخت يمني صنعاية وخدي جرينجيك استراتيجيكا حوسيين بشتفانيا خوش إيران دقرن حمو هيزا خدايا سرفي باجاري داكوش دستي ارتشي درخينن. حکومت یمن هجی به پشتوانی کوالیسیون عربی یکو سعودیه سرکشیاوی دگه هول دده باجر به پاریزه. هفته سبات حوسیان دجی باجر دست به ایریشه که برفرح کر و پلان نواندنا و چند روزان ده گرتنا باجار بو. لحکومت یمن برج ده باجر به پاریزه و هیزه لهری میزیده دگه. شری هری دجوار یه نوبر آلیانجی لچیای البلاک یه لپیشبری مغربی رود دایه. پشتی ساعتین درش حکومت کاری ایریش حوسیان تیک ببه. آلیانج بو باجیر گلک لشکر و گو هستنه. 14 سبات کوالیسیون عربی بداخویانی که راگهاند بو که ده انجام ایریش نوانین هوایی و تیکلیه بارتشا یمنی را تنی ده 4 روزان ده زیده 700 چکدارین حوسی هاتنه کشتن. داخویانی 27 سبات ده جهات براغاندن که دنوا 30 ساعتی ده لمغرب 305 چکدارین حوسی هاتنه کشتن. باجار مغرب جدس پیکا شر لیمنی و حتی انها جهه حری زیده آلیان کشتی لیدانیه. حتی انها جدروی کشتنا فرمانداری ارتش حکومت یمنی جماره که گشتی یا کشتیان نهاتیه بپار فکرن. بردف که سکرتری گشتی نتوین یک بوی استیون دوزاریک جی داخویانی چاپمنی 4 آدار ده دیار کربو که اگر شر الهرم دوام بکه و اویک به صدما زیدهی 385,000 کس که جه اواری خواه کوچ ببن. شر که ایلونت 1014 لولید دست بکری به همود جواری خواه ددومه. نتوین یک بوی جیبال کشاند بول سرور و شاهیی و دابوزانین کلولات جسدی 8 پیوستی خوب علیکاری امروی هیا. جیگر تایبتی سروکی پارلمان ایرانی یا کاروبار نافنتوی حسین امیر عابد اللحیان پشتراست کرد که دولت آبی هابونا لشکری یا دولت ترکیه لعراق به آوایی قبول نکرد. عابد اللحیان جا آژانس سپوتنیک روسی را آخوی او دوباره هابونا لشکری یا دولت ترکیه لسر خاک عراق رد کرد. حسین امیر عابد اللحیان گفت تبی که ام نباورن هند دخوازه لور برفره ببه ام هابونا لشکری یا دولت ترکیه لعراق ناپذیرن.
Di dawiya muhasibatê de İran û Tirkiye derbarê zêdebûna nakûkiyên li ser daxuyaniyên rayadarên Îranê yên têkildarê Iraqê bank li balyozên hevkiribûn. Wezîrê Karê Derveyê Rûsyayê Sergey Lavrov ku ew ji helwesta deya a ya vegera li peymana nukleeriya bi Îranê re kêfxweşiya xwe anî ziman û got divê mijar tevlîhev jê neyên kirin. Sergey Lavrov dige geşta xwe ya fermiya ku li Îmaratê de li gel hempişeyê xwe Îmaratê civîneke çapemeniyê li darxist. Di civîna li paytext Ebu Debî de Lavrov işaret bi peymana nukleerî ya navbera Washington û Tehranê de kir û hewildanên rêveberiya Amerîka ya ji vegera li peymanê re jî kêfxweşiya xwe anî ziman. Wezîrê Rûsî diyar kir ku divê peyman bi Îranê re bi şêwazeke cuda were destgirtin û ti mijarên din jê tevlîhev neyên kirin. Her wiha Wezîrê Karê Derveyê Îmaratê Şeyh Abdullah bin Zayed jê balkişand li ser şerê li Sûriyê jî û her wiha dazanîn ku hebûna Sûriyeyê di Lîga Erebî de û vê yekê jî wê berjewendiyeke zêde li gel welatên Ereban jî bi dava kirin. Zayed işaret bi peywendiyê navbera Îmaratê û Rûsyayê jê kir û ev peywendî bi stratejî binav kir. Kıbrıs, Yunanistan û İsraîlê peymaneke girêdayî şebekeke elektrîkê ku bi qasî 1 milyar dolara imza kirin. Wezîrê Enerjiyê yê İsraîlê Yuval Santayns ku li Lefkoşayê bi hempişeyê xwe yê Yunanistan û Kıbrısê re peymana bi sernavê yekgirtina Ewropa Asya imza kirin. Yuval Santayns diyar kir ku di rewşekiya awarte de wê karibin bi rêya vê pêvajoyê elektrîkê jî bi dest dixin. Ji ber wê yekê jî ev proje wê di amadebaşiyê de be. Wezîra Enerjî ya Kıbrısê Natasha Flides derbarê projeyê de axivî û got ev proje gaveke bi biryardariyeke ku ji bo dawî li mezaxtina zêde ya ji bo enerjiyê ye. Di xeta kehrebeya ku werin kişandin de bi qasî 2000 megawatt wê elektrîk derbas bibe. Her wiha têpayîn ev proje wê heta 2024 jî bi dawî bibe. Dirêjahiya xeta kehrebeya ji bo wê werekişandin jê nêzî 1500 kilometre dirêj û 2700 metre jî kûr. Bi vê taybetmendiya xwe re proje herî dirêj û herî kûr ya elektrîkiye ku di bin deryayê re birêya kebilan werek derbas kirin. Serokvezîrê Hikûmeta İsraîlê Benyamin Netanyahu amadekariyan ragihandina normalizekirina têklîn bi dewleteke dinya Ereban re dike. Kanaleke İsraîlê eşkere kir ku Netanyahu bi telefonê bi serokê Cîhana Erebî re axiviye. Kanalê ragihand ku Netanyahu agahî daye dost û texmînên xwe yên nivîzgeheke ku xwe ji ragihandina peymaneke aştiyê yan nû yên bi desteka Erebî re amade bikin û bi girîngî jî weziv daye. Kanalê daxuya kirin ku wan agahî ji çavkaniyê nivîzgeha serokê Hikûmeta İsraîlê Netanyahu wergirtine. Beriya niha jî İsraîlê bi navînkariya dewletên Yekbûyên Amerîka bi Bahreyn, Îmarat û Qeterê re peymana normalîkirinê imza kiribûn. Forma wekheviyê ya netwên Yekbûyî ku Paris ji ber vîrusa koronayê talûq bibû ji bo wekheviya jin û mêr di gelekî mijaran de wê li hev bicivin rêveberiya bicahanînê ya UN Women û Fransaya ku malvaniya wê bike diyar kirin ku ew ji bo formê bihêvîne. Forma wekheviye ya nifşan gojaliyê yekîneya jinê ya netewên Yekbûyî UN Women ve tê li darxistin wê îsal di navbera siyê hizêranê û di duwê tîrmehê de li paytexta Fransa Parîsê pêk were. Rêvebera bicîhanînê ya UN Women Femzîlê Milan Bonjoka û malovan Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron bi wesîleya Roja Jinên Ketkar ên cîhanê daxuyanî dan û diyar kirin ew ji formê bihêvîne. Des États et des chefs d'État et de gouvernement de s'en saisir pour préparer le nouveau concept
Di daxuyaniya hevpar de hate destnîşankirin goş bo armancên şênber û domdar di vê form bibe wesîle û hate ragandin got di mijara wekheviya jin û mêr de pêwîst e pêşketinên girîng bi dest bixe. Hate bi bîrxistin got vîrusên newekhevî jî zêdekiriye û bi taybetî di tekoşîna dijî şewbê de jinan ciyê xwe li refên herî pêşkirtine. Forma govê ji aliyê UN Women ve bêlêdarxistin wê îsal di salvegera 25 a bernameya çalakiyê ya Pekînê de pêk bihata, lêbelê forma govê li Parîsê bêlêdarxistin ji ber Covid-19 taloq bûbû. Di formê de mijarên mafê wekhev ê perwerdeyê ji bo zarokên keç, tekoşîna li dijî tundiya li jinê, zêdekirina derfetên aborî û civakî û cihgirtina jinan li nava mekanîzmeyên biryardanê de wê bi giranî bêne nirxandin. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden di roja jinaniya cîhanê de du generalên jin de fermandariya leşkerî de erkdar kir. Joe Biden generala hêzên hewayiya Jacqueline D. Van Ausa di fermandariya ve guhestina lojîstikê Transcom erkdar kir ku di artêşê de jina yekeme ku bilindtirîn payaya bi 4 stêrkan girtiye. Biden generala bi 3 stêrkan Laura Richardson jî di fermandariya leşkeriya Başûrê Kom de jî erkdar kir. Her wiha bi bîrxist ku ev general dema dest bi erka xwe bikin dê stêrka çaremîn jî bi destê bixin. Her wiha ger Senatoya Amerîkayê vê erkdarkirinê erê bike, dê her du jî bibin duyemîn û sêyemîn jinên di dîroka Dewletên Yekbûyên Amerîkayê ku mîna wan erk bi dest nexistine. Her wiha Biden di xîtaba xwe de ya li Senatoyê bi beşdariya her du generalan got îro roja jinan ya cîhanê ye û divê em destkeftiyên her duyan jî teqdîr bikin. I nominated her as Commander of the United States Southern Command. Li wilayeta Daykantiya Efganistanê de êrişeke hêzên Talibanê de 4 leşkerên Efganî hatin kuştin. Berdevkî wilayeta Daykanî Efganistanê Mihemed Hesen Sadiqî ragihand ku heştê adarê çekdarên Talibanê li bajarê Pato yê wilayeta Daykanê êrişî navenda hêzên ewlehiyê kir. Mihemed Hesen Sadiqî diyar kir ku êriş saet di 4 de pêk hat de encama bersivdayînê hêzên ewlekariyê de şer û de û 2 saetan dewam kir. Sadiqî dest nîşan kir ku di êrişê de 4 leşkerên Efganistanê hatine kuştin û piştî şer çekdarên Talibanê ji herêmê vekişane. Welatên ku bi şer hatine parçekirin, pejirandina vê yekê ji aliyê xelkê herêmê ve qet nayê qebûl kirin. Her çi qasî ji bo wan were gotin êdî ev snûrên nûne û nabe ji vê snûrê derbas bike, lê dîsa jî ev kek nayê pejirandin. Ev rastî careke din piştî şerê li herêma Qerebaxya Çiyayî derketiye holê, şerê di navbera Ermenistan û Azerbaycanê yê li herêma Qerebaxê bidawî bû û careke din snûrên nû hatine xêzkirin, vê yekê jî hiştiye ku hinek gund bibin du beş û heta baxçeyê hinek xaniyan jî dibin snûrên din ango snûrên welatên din de bimêne. Sînor Xanî û cihêlawraniyê Stepan Movsisyan yê ji gundê Cirnoh Kirdubeş. Jê re hat gotin mala te li Ermenistanê ye. Lê cihêlawrên wî yê ku di hewşa wî de ye êdî li nava Sînorê Azerbaycanê ye. Li gorî GPS Sînor di vir re derbas dibe. Weke cotkarê Ermen ya 71 salî dibêje, ev çawa dibe û pirs dike. Di dema van axaftina dike de tenê bi dûrahiya çend metreyan du leşkerên Ermen ê ku diliya wan sertetîka Kleşenkovê ye bi baldarî vî cotkarî dişopînin. Di şerê ku îlonê dest pê kirî û 6000 kesî jiyana xwe ji dest dayî de Ermenan wendahiyeke giran da. Rêveberiya Yerîvanê ku 1990 ev herêmên ku ji Azerbaycanê standî careke din ne çarmara destî wan bike. Sînorên di encama peymana binavbeynkariya Rusya ya di nava her du welatan de hatî îmzekirin bû sedema ku Yerîvan sînorên nû yên hatine xêzkirin bipejirîne. Aha
gundê Cornoh jî tam li ser vî sînorê nû ye. Li gorî sînorê di nava demên kin hatî xêzkirin de, rêya di nava gon re derbas dibe weke sînor hatiye diyarkirin. Lê her du aliyên rê, leşkerên Ermen û Azerî yên destê wan li ser tetîkê ye û hev dişopînin, tê dîtin. Di nava her du kampan de jî hêzên ewlekariyê yên Rûs cih digirin. Lê wê ev hêz çi qasî li vir bimînin, ne diyar e. Ji ber ku leşkerên Rûsya ji bo Herêma Qerebaxa Jorîn hatine şandin, ne di nava hêzên aştiyê yên Rûsyayê ku wê 5 salan li herêmê bimînin, de ne. Konseya Avrupayê diyar kir ku ji ber polîtikayên nebaşiyên dewletên Avrupayê bi hezaran kes jiyana xwe ji dest dane. Di rapora Konseya Avrupayê de di mijara parastina koçberan de îşaret bi kêmaniya îradê ya dewletên Avrupayê hate kirin. Komsera mafî mirovan ya Konseya Avrupayê Donja Mojotovic got, dewletên Avrupayê ji bo kesên hewcedariya parastina me ya li dervê Sûnê me bihêlin, di nava pêşbirkê de ne ku encamên xwe girane. Mojotovic diyar kir ku ev polîtikayê nebaş zararê de mafî mirovan û dibe sedema mirina bi hezaran kesî. Dina bera hêzan 2019 û dawiya 2020 de li gorî çavderî û hesabên rêkxistina koçberiyê ya navneteweyî zêdeyî 2600 kesan jiyana xwe ji dest dan. Di raporê de hatiye ragandin ku bilançoya rastî jê di vê zêdetir e û xeniqîna li deryayê bi giranî jî nakevin ber radarê. Komiseriya mafî mirovaniya Konseya Avrupayê bank li welatên endamên Konseya Avrupayê kir ku ji bo parastina jiyana koçberan li derya spî derbas dibin tedbîran werbigirin. Li Senegalê piştî xwepêşandanên li seranserî welat lîderê muxalîfan Osama Sonko yê hatî binçavkirin, serbest hate berdan lê muxalefetên li welat bi biryarin ku xwepêşandanên xwe bidomînin. Serokkomarê Senegalê Macky Sall têkildarê serbestberdana Sonko ji gel re axivî. Macky Sall îşaret bi xwepêşandanên li welat kir û diyar kir ku bi salan e wêranî û mirineke bi vî awayî pêk nehatiye. Sêl anî ziman ku ji ber talanî û wêraniyê pêk hatî ti hince tunene û nayê pejirandin. Li aliyekê din, Serokê Partiya Welat Parêz ya Senegalê Osama Sonko yê serbest hatî berdan jî peyama domandina xwepêşandinan da. Alîgirên Sonko di dema serbestberdana wî de bi şahiyekê ew pêşwazî kirin. Di xwepêşandanên sê adarê li seranserî welat destpêkirî de heta niha 5 kes mirine û gelek jî birîndar bûne. Il est libre, il est présentement chez lui, probablement. Sonko est libéré. La volonté. dañuy taxaw kon xeex suñu liberté ngir démocratie am ci dëkk bi bu laajee suñu bakkan dañ ko siy teg suñuy sët ak suñuy doom jariñoo ko. Li dadgeha bilind ya Brazilyayê dadgerekî biryara mehkumiyetê ya têkildarê Serokkomarê Berê Luiz Lula da Silva betal kir û mafê wî yê siyasî jî radestî wî kir. Dadgeheke bilind ya ku li Edson Faşin biryara mehkumiyetê yên têkildarê Serokkomarê Berê yê çepgir betal kir. Dadger diyar kir ku dadgeha Curitiba ya ku Lula ji 4 dozan mehkum kiriye ji bo van dozan erkdar nîne. Dozê têkildarê nelerêtiyê divê li dadgeha federal a Brasilyayê pêkwerin. Tê payîn ku doz ji nû ve pêkbên û mafên siyasî yên şefê Berê yê Partiya Karker Lula da Silva radestê wî werekirin. Lêbelê beriya ku dadger wergirtiye divê ji aliyê dadgerên dadgeha bilind ya hemûyan ve jî bêlêkolîn kirin. Serdozgerê Brazilyayê jî niha vê ragihand ku wê li têkildarê vê yekê jî xebatên xwe bidomînin. Biryara ku hatiye dayîn nîşan dide ku Lula dikare tevî hilbijartina sala 2022 bibe.
زانیار همو هم فکرن کو لجهان جان زو یان جدرنگ الا کوی روزه که بداوی ببه لیش بو دما و قداندن برسوین جداتی نداین زانیارین امریکا و ژاپنیا پشت لیکولین خو راگهاندن کو لجهان مایا کو تمن خو 4 میلیارد و نیف سال درباس کریه پشت میلیارد که سال دن و اکسیژن بقده و داوی لجانی بیم زانیارین ژاپنیا و امریکا تکیلداری مجاری لیکولین که کرن کو انجامین وی لکوورا نورت گویسن هات واشنطن لیکولین ده هات ادعا کرن کو و پشت میلیارد سال داوی لجانا لجهانی بیم لیکولین ده هاتیا راگاندن کو جبر بداوی بونا اکسیژن کونها یک ج 5 پارن اتمسفر جو اکسیژن پکتی و جان بداوی ببم جبو چیبونا اکسیژنی فوتوسنتز دوی لوماتی تخمین کرن کو جبر نبونا فوتوسنتزی دبکو اکسیژن جی بقدم فوتوسنتز لناوا نباتین کو پلین وان کسکه وکا افراندنا خوارنا ارگانیک جی تیزانین یا کو ببه سدما تونه بونا فوتوسنتزی جی اوا کو بکال بونا روژره تینا روژه و هم بهتر لجهانه بکوه او بویرین پشتی و بکوه و ببه سدما تونه بونا فوتوسنتزی کم بونا فوتوسنتزی و اکسیژنی کم بکه افجی و به صدما راوستاندنا هلبرین اکسیژنی او بویرنگی داوی لجیانا لجهانی ورم ولی بینرین هجا محودا کو دنوا 20 دقیقه ده بویر او گشتن هری سرکین سرانسری جهانی جوره پیشکش بکن حتی روزا پیشمی ببینن دنوا خیر و خوشی ده هر شاد بختار بن